Jit Kaidan na mayambu mami mapaugi taraga mga suba episode asida taramnok chari. I will be your host today, and our team will be back next week. So no worries, guys. Impact TV ki show se bu meeting tabi di bapu namakpu nongluk chari. Today we bring you the latest news and events from the world of entertainment. Mami mapaugi mamangi taraga mari suba episode ta mayamgi comments, suggestions amadi appreciation singi damakta hagachari. So si hena phazaba hena mapung faba so ama oi henna ba hotnabada adongi support changi, so folks keep supporting Mami Mapau. Dear subscriber, ngasigi taraga mga suba episode asida ihan hanbo oina lamdam sigi BK's beauty pageant Miss Manipur 2017 ki Mapau ama. Ani shubada we have a Mapau on a film premiere of Manipuri films. Ahum so Mapau asina Manipur State Film Awards ki event ki paugdam ama. Mari Subada Mapau on an upcoming events Chumthang Bye Bye 2017. Mga Subadana taraga Mari Suba Sumanglida Ningtham Kumhai Festival ki paugdam. Taruk Subada Mapaugdana feature films ki Yaifa Thawni ki paugdam ama. Taret Subada we have the release of a music video album. And lastly we have Iramdam ki unique oiraba Maitai Chanu 2017 ki Mapau. Hanbada Miss Manipur 2017 hits Manipur with a bang. The biggest pageant in Manipur na event na do grand success kaloy na simbagi Mapau ma meeting tapos. December ki haukibatang tara tarukta Imphal gi Bhaigya Chandra Open Air Theatre da Heli amadi Sonia Anina Khudol tamduna sakhen bi khanbagi changdamnaba se pangthokibani. Manipur State Human Rights Commission ki chairperson Dr. K. Sobita, Maming Lairabi designer Reena Ahanthem, Ministry of Textiles ki design consultant Mamyu Ningombi, Sakura Clothing ki founder Dr. Thiam Sonia Amati, Manipur Fire Service ki director R.K. Meme mga asina panel member ina leng singbiduna sakhen bi singa sikhanbada mapung fahanki. Changdam Nabasida, Priyanka Gotimayum Amadi, Konthaujam Mangal Chanu Anina. First Amadi, second runners up ki title Loki. The winner of Miss Manipur 2017 is contestant number 2, Srela Thongaja. Mami Mapaugi Miyam na Pamnaraba Miyam gi host. Thaunaujam Srela na Miss Manipur English in Anitara Taret ki title Lokre. success hai base amuk tang try to kan kisu fang dam ne aduna adum hanjan hanjan
try toraga ke haiduna hanjon sum honaraga aduda ngamakta taraga su adugi last of phangpa satisfaction do aduna sengba winner ni haina khani. Wow, congratulations Strela Thongnauzam for bagging the Miss Manipur 2017. You deserve it. Hoping to see more of your child. Anishuba feature films Aibu Hingkhora, Aibu Sikhora under direction of Te Salang was premiered at Classic Grand and Hepa Nang Tobang Kahi Nomi. Father, I Want to Be Like You, a Thadokuki Films was also premiered at Tribal Research Institute, TIR, Chingmairong. Gurumayum Daso Film Production gi Aibu Hingkhora, Aibu Sikhora haiba Manipuri feature film gi special show ama Imphal gi Classic Grande da haukiba December gi tang 13 da pangthokre. Herozit Nauroibam gi mayekta Krishna Kumar Gurumayum na producer oiduna Te Salam na direction piriba film asige special show utpagi thauram aduda IPR Minister Thongam Biswajit Yaungna, Manipur State Panchayat Parishad ke Secretary Nongmaithem Abu Amadi, Manipuri Filmgi Saknaiba Artist Kayana, Miyam Galoina na Sarukaki. Thauramgi Khudong Chaba Lauraduna IPR Minister Thongam Biswajitna, Maruaina, Manipur da film Taubiriba Singna, Ngai Haki Nungaina Bagi Damakta, entertainment film Khaktamak Puthok Pibagi Mahutta, Society Asida, Achoba Safu Pibang Amgadaba film Kaya Puthok Piduna, National and international gi thakta mana mathum kaya fanghanabagi damakta hotna haningbagi apamba phongdoki. Hepa Nang Tobang Kahi Nome, Father, I Want to Be Like You, Haina Mingtonba, Thadokuki official film mama, December gi hauki batang taramapanda, Chingmairong Dalaiba, Tribal Research Institute, TRI da, Haunabi Matung in a release of the Miam the Ukre. Film Sapong Bagi Toramaduda, Manipur Police ki DSGP, Pauthin Mang Dongel, Mamiro Isingamadi, Miamna, Saruk Yaki. Manipur se film ki matang da haidu ragadi paigai puthokpa jatni. Wow, Chinese state is the biggest entertainment producer in Northeast. Ahum subada lady basi 9th and 10th Suba Manipur State Films Award ni. Event asida lamdamasigi saknai raba achievers mayambu ikai khumnaba oina award mayam yan thokpagi mapaw. Mapan nama di Tara Suba Manipur State Film Award 2017 Lanthokpa ki thoram Manipur State Film Development Society na Sinduna Palace Compound leba MSFDS ki ningthi na changkho laba auditorium da December ki hauki batang tara taruk thang junumita pangthok re English singani tara humdoi tara mari amadi English singani tara manga tara taruki mathang sitna mapan nama di Tara Suba Manipur State Film Award punan lanthokpa aduda makon mani mongsa bagi nang nakapakse de amadi Haubam Paban Kumar gi Loktak Lairen gi hari Manipuri feature film ani asina best feature film gi mana mathang sin lauki non feature gi kanglupta mapan sub edition gi oina Hawam Pavan Kumar gi phum sang namade Tara sub edition gi oina Bobo Khoraizam gi Ima Sabitrina best non feature film gi mana sing lauki
मापन सुब एडिशन की बेस्ट एक्टर की मना नोंग मतंग हर फिल्म से गिदमक आर.के. काइकुना अमदे तारा सुब एडिशन की बेस्ट एक्ट्रेस की मना नंगना कपपक से दे गिदमक तोनथोई लैसांग थेमना ताखिबक लोइनना बेस्ट एक्टर ना खुजिन द योपी हर फिल्म से गिदमक पीएस खेलेंब ताखी पन्ब याबा मना सिंगलेम लब थोरमसदा सकनाय दबी ममीरोय अबो किबे मा लोरेंबम पिसक देवीबु MFDS Lifetime Achievement Award amadi saknai daba mamiroy oinam biramangolbu Manipuri cinema gi khongchatta kathok pagalon lauki ba thogdang gi damak Lifetime Achievement Award piduna ikai kunna utki film puthok gi tongan ba tangka kya da sintha pangli bi singi lakta gi athoi ba singu khangatuna ikai kunna ba utuna pungning thogat ba thoram masida Manipur gi chief minister nongthumun bire namadi lainga kasigi art and culture minister L Zent Kumar su sarup yaki तसेंगना अखोइगिदि यामना पुनि नुसिबा नुमित हाइबा तारे मतम सांगना अखोइना खंजरपदगी सुगुम फिल्म फेस्टिवल अखोइ स्टेट के जे तौगिदब कुइरे अखोइना हंदक तौरिबसे यामना पुनि नुसि यामजे नुंगाइजे मथंगदि हेना फजनबा इवन गवर्नमेंट मतें पांगबिरिजे मथंगदि हेना पांगबिरगा हेना फजबा मोंगदा मपान लमगी मग यौद्रगजु अदुगुम लेवल यौकनबा मथंग स्टेप बाय स्टेप यौकनबा हेना इनिशिएटिव लहोलगा गवर्नमेंट हेना केगुम मतें सपोर्ट तौबिरगदि मम फिल्म इंडस्ट्री जै खमदा तुंगदि अम अचौब इंडस्ट्री मो रखनी न खल्ले फिल्म गत नतबि दखोइ मनपुर इज नोन एज अखोइगी स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर हाइबम लेबनिना इवन अखोइ लीला ड्रामा तौजरिबा म्याम दजु इनिशिएटिव पिहनिंगी को अतदि फिल्म सुमांगला होइगरा लीला ड्रामा तौजरिबा म्याम इवन फिल्म होइगरा अम हाइबम म्याम जे आर्ट एंड कल्चर तौजरिबा म्याम दजु हेने इनिशिएटिव पिहलगा हेना फबा हेना फजाबा हेना चखोटपा अखोइ आर्ट एंड कल्चर तौजबलेगा ओहिनबदा सपोर्ट ओहिन तहनबियो ना हाइजनिंग गवर्नमेंट अखोइगी आर्ट एंड कल्चर की होल आर्ट एंड कल्चर की अखोई बजट से विराट कोहली की नहान अनुक्सा लोहोंगी बदौदी की मोइनगा होटल की बिल पीबे की बजट के योगदान नते को अदु खलुरगदी टेक्नोलॉजिकली दि अखोई तसिंग हारबदा अखोई तानबंग मै साइजबदो अदुबु इंटेलेक्चुअली अखोइगी इंडिया सु इंटेलेक्चुअली से तोबुंगम देव मरमदी फिल्म से पैसा तानिंग बदिना पैसा वखन खन पैसा हम चंग पन होजिक कइनो एवरी वैल्यू की डिनोमिनेशन सी मनी नो ओरवनीना को और होजिकती पैसा पैसा ngakhtani no momda na sigi lamsida lakprin intellectual films number ngamna dewa moi lamsa dubu akoi gi di paisa si yam chang da bi film number yabni na asigumba makhal ge films di akoi taroin khale maram di yam yam laina tobu ngamba film oidamni adubu hard labor changi koi yam patani study tobu changi matam leite du pai kem matam leite ga de dum chille ni to tam chille ni tari kam to ngai le ro aru matam changi matam se ge no khanba pa ba musum naina vibe that's very important adubu ergadi then we can compete with anywhere in the world. Manipur does have many professionals who are dedicating their work for the improvement of cinemas and films. Next on 4th we have Kangla Khuntokyai Apul Luplel Kakalna Sinlangduna Chumthang Bye Bye 2017 Lakliba December Gitang Kuntraga Mathoi Nomaijing Numit Chahi Asigi Aroiba Numit Asida Ariba Madi Anoba Chahi Anigi Langdaida Yai School Gi YAC Ground da Pangkok. Kangla Khuntokyai Apul Luflen Kakal Nusin Langduna Sumthangs Bye Bye 2017 Lakliba December Gitang Kuntramathoi Nomaizing Numit Chahi Asigi Aroiba Numit Asida Ariba Amadi Anoba Chahi Anigi Langdaida Yai School Gi YAC Ground da Pangthok Lagani Haukigadoroba Kumja Lising Ani Taratare Pukainaramdai Mikupta Thamoi Nung the Tanik Satkigadoroba Mahakut Chatlo di Hangamda Pukmin Paumin Duna Pangthok Kodoriba Kaina Thoramasida Blue Ben Galunana Dr. Hamom Naba Sori Shenzam Ras Ilangam Arvin Soibam Eze Maishnam Pusparani Chitra Surma Chanu Amadi Lindana Miamda Sayakaya Lantoktuna Napachikna Nanglagadori Pumna Makasigi Mataka Guru Ruben Mashangba Infal Takis Atingkok Nongyai Hi Amadi Boris Boben Zay Roki Tongan Sayak Saida Kayana Humduna Pugadori Ariano Gilangdaida Kapngau Narabamiam Pukning Impact TV na media partner oiduna madi live telecast tawduna pangthok tawdi saino mai god auramase lai harau babu UNESCO gi Malem gi cultural heritage haiba kangluk ta chalhan bagi dama sanction lo kongjangda sel gi tengbang oina nu pandamda pangthok kadaba thauram ni miyam su soidana sar yabiu muyambu
पाव अमत तमजरी चुमथांग बाय बाय 2017 2017 ADS Group Ground दा ऐशु परफॉर्मेंस तौगनी मयाम बुंगाइजरी मयाम हराव हरावना लापियू हमिशी रिक्वेस्ट तौजी December 31st दा अखोगी काखलना सिनबा चुमथांग बाय बाय 2017 हाइबा इवेंट असिदा मयाम लापियू इम्फाल टॉकीज अखोजु सरुक याजगदौरी अदगी मणिपुरी ममिंग लेरबा मतम से सकपसिंग यावबिरी अदगी मथक अखोगी ताकुल फोक सिंगर गुरु रुबेन मसामोसु यावबिरी याम लापियू पुलप माइमिनासी बाय बाय 2017 पांगथोमिनासी Blue Van gi chumthang bye bye 2017 ariba chahi asibu kaina bagi mikup aduga lakadoriba no chahi 2018 bu taram opagi sinamai thoma sida mayam puna saruk yaminasi chumthangs bye bye event asida aisu saruk ya jagani mayam puna makna lengbirakuna saruk ya binaba haijari Blue Van mayam khon ngaijaram ge mayam suksoi choidena lengbiro Biggest event, biggest discussion, biggest issue of the year. For the second consecutive year, Impact News brings you Mega Manung Hudna on the 31st December 2017, the last day of the year. A marathon discussion on the idea of Manipur in the backdrop of framework agreement with a huge panel of politicians, academicians, social activists and citizen representatives at Hotel Imphal. If you want to participate as live audience, do register yourself on 0385 244 3238 on or before 30th December 2017. Hurry, only 100 seats available. Sponsored by Caesar Hospitals and Research Institute, Mother's Care Children Hospital and Research Institute, Merina Spring, Apunba Fitness, Likla, Classic Group of Hotels, Loktak Tank, Planet Interior, Endeavor, HBS, Manik Kumar Jewelers, Anandi Lifestyle. Mayam soidana lakpiyu bye bye gi event asida aduga fattaba punamak 2017 da hunto amase. Mga suba mapao sina taraga mari suba sumang lila ningtham kumhai kumja inglising ani taraga taret. Manipur State Sumang Lila Council na sinduna December gi haukiba tang taraga mari sagol sen nimitta Imphal gi iboyama Sumang Lila sanglenda pangthokpagi mapauma yengkasa. Taramari rak suba Sumang Lila Ningtham Kumai Kumza lising ani tarataret Manipur State Sumang Lila Council na sinduna December gi haukiba tang taramari sagol sen numita Imphal gi iboyama Sumang Lila sanglenda sangkhol ba thauram magaloina na hawdoktuna pangthokre Nongin Sumang Lila Artist Association gi nungsibi hu haba Sumang Kumai utuna hawdokkiba kumai ase December gi haukiba tang kuntaret yumsakese numit pawba hapta ani chumna sathakiba galoina na punna Sumang Lila loop tara hundo Sumang Kumai sing utki Iram damasigi oiba yelhongai dagi leijaraknaba Sumang Kumai makhalasigi Ningtham Kumai hawdokpagi thauramada Art and Culture Minister L Zenta Kumar amadi Nauria Pakhanglakpa SML constituency MLA S Subhash Chandra Anisu Miyam amadi Lilaroi singa loinana saruk yaki Isadi Agartala the posting tarini pada haikida. Pabo. Nasasina Mokidi Agartala posting Tazamani. Adu was actually young Kangudana. Laimakung the posting Tarak Padaki. I assume you end of the Veteran. Laimakung. Yes. Very good, very good. Adu Babu. Nasasi is into Mutum substantially. Sakitan Go. So, yeah. Go. My combo. White please. Come here. Aigi Shanpi Tazanaga Maris Nogodi. Nang Poko Babago Wallo in the Cabri. Eh, Nang Atuko can be at the go. My son. Eh, Ikaru, who did the son of me? Son of me, Ikai, the Sasimat Nasri, the Sakitazo. Okay, so. Yeah. Hey, my son David, I'm here. Come on. One time for the people on the right side. One time for the people on the left side. One time for the people on the right side. One time for the people on the left side. Yes. Please, what? Dad, I was suddenly homesick to get that. Yes, Nang Mom get 23rd that anniversary Nang Nabay the Mukta, they didn't know. Oh my God, Dad, please, I just want to take a photo, please. Okay. Let me come on. Yeah. Come. Hey, Taga, my daughter, come here. Yeah.
Sumang Lila si lamdam asigi khunai asigi mangba yadraba lan ama haibada haimanba thokloi. Yam educational and entertaining oiba medium amani. Taruk suba paugam asina feature films Manjanangbu amadi IC Nangi Natabragi Yaifa Thongni Thoram Mapaoma Miding Nam. Manjanangbu haina mingthon ba Manipuri feature film ba gi Yaifa Thongni Mami Khongho gi Thoram ngarang December gi tang 25 Sagol sen numita Lamphel Sana Kaitel Community Hall da pangthokre. Manipuri feature film asi M Ipuna screenplay direction amadi producer gi thodang loduna amadi Nikki Nongthanganbi Thoiba Romeo asina chingma kayana maruiba mamiroi sing oiduna pankhat kadaba film ni. Impact TV na media partner oiduna Evening Star Film Production gi banner makhada ahum suba oina amadi Sana Haurok Chomgi ahanba production Aise Nangi Nattabra haina mingthonba Manipuri feature film gi Yaifa Thongni Thoram ama December gi haukiba tang kunithoi irai numita pangthokre Yuremba makha awang khuno mamang lekai da pangthokiba Yaifa Thongni Thoram aduda Film Forum Manipur gi chairman S Mango Jauna chief guest Impact TV gi chief editor Yumnam Rupa Chandrana guest of honor amadi Awang Khuno gi Pradhan Dijamni Thodamna President oina Sarukyaki Aise Nangi Nattabra haina mingthonba Manipuri feature film ase romantic action thriller da based on a film amani Bobby Haubamna direction piriba film asida Manipur gi masak narba mamiroi mukabala selaiba artina amadi ithoina chingba kayana maruiba mamiroi sing oiduna saktam langli Lakador ba English ani Taragani sisu film mayam na white chai dori hai. Producer mayam na film industry the invest tawi basi yam na faba initiative amani. Taret subada lairiba mapawsina Midfam production gi banner makhada Kuba Khuro haina mingthon ba MVA ama sangai shaw na khudol tambagi mapawma. Midfam production gi banner makhada Khubak Khuro haina mingthonba music video album ama Sangai Sound na khudol tamduna December gi haukiba tang ama irai numitta Imphal Hotel da haunabi matung ina release tawduna leibak miyam da khudol tamkhre Jingkhai Thokis Sairol amadi Lamjing Lamtak makhada Sursil Thokchom na puthokliba music video album asigi sairang bana RK Birendrajit na oiri loina na miyam gi sai sakpi Premila China dolna sai hek tamli music video album asi release tawbagi thoramaduda Wangoi Assembly constituency gi MLA Oinam Lukhoi social scientist Dr Dhanabir Laishram amadi Amik ki secretary Mayengbam Dhananjoy ahumna thauram gi leiteng oiduna sarukyaki Jam timba samsanga thimjalo nangi dramdo Congratulations to Team Midfam for the MB release and hope to see more productions. Lastly, we have Iramdamgi Amatangairaba Unique Oiba Pageant Mitai Chanu 2017 second edition. Lainithau Sanamahi Sanapung LSSP na Sinduna Yamna Chinglem na Pangthokibagi Mapauma. Hi Haya, haya, hay, haya, he. Hay di mayek taruni, haya mayek shu taruni, taruk ani tarani thoini lo hay, hay, haya, he. Anirak Suba Mitai Chanu contest December gi haukiba tang kunhumdoi thangza numita Imphal gi Bhaiga Chandra Open Air Theater da
लाइनिंगथौ सनामही सनापुंगना सिंदुना यामना चिंगलिमना पांगथोखरे सकहेनबी चांगदमनबा सिदा लाइश्रम सिला चनुना मैतै चनु कुंजा लिसिंग अनि तरा तरेत की मपु ओइबा ngamखिबगा लोइनना साइखोम दफेनी अमदी लैसांग थेम सोनिया चनु अनीना मथंग सिटना फर्स्ट अमदी सेकंड रनर्स अप ताकी सिंसिना अखोगी जाति फुरुप सिगी नुपी सिंसिना अखोगी चनबी अदुगा अखोगी युम्बा लोन थक्सी खासी थौगलोन लाइनिंग लाइसोन गेबा थबक थौरम सिंग असुक फजखबा अखोगी इपा इपुना थंबिरंबा अखोगी लिपलमसे ngasiदी केदौरई हाइबा मतमदा अखोगी चौखलकपगे दुगुंबा अकनबा नोंगलै नुसित अमा खंगना खुमदना अखोइसे इसागी ओइबा पोटसे मिराई रखबा ऐसी मितई अमनी नत्रगा मैतई अमनी न हिंजबा मतमदा चटकदबा आइन ngaकदबा अदुगा आइना तौगदबा मयाम अमा अखोइसे ngasi तौलक्तबा नोम नोमगे अखोगी सक्तमदा अखोगी चनबीदा अदुगा अखोगी मसक ताकपदा नोम नोमगे ममी सामकपा मसी मयामसी खरदरोसु कन्नबा हाइदना आई LSSP ना हारिबा सिगुंबा सांगदमनबसी सिनमने आना दुमाइना लौजे
चांगदमनबा सिदा सरुक यारिबिसिंगबु ओल्ड एज होम द पुदुना अहल लमन सिंगा ओकना हनबा कंगलाद पुदुना चटनलोन अमदी पुवारी निंगसिंग मिनबा इपुथौ चिंगु मार्जिंगी खुबमदा फु हवंदुना तोंगान तोंगानबा मथेलु कोई क्या हवहनबा अमदी सुमांग वाई तैबा चांगदमनबा असिना चिंगबा कया पांगथोक्तुना टॉप टॉपा मसक मना हेनखी चांगदमनबा सिगी मनुंग चन्ना निंगथीबी समलाम निंगथीबी मिनो थौगलोन चंखोनबी खनबगा लोइनना ब्यूटी पेजेंट राउंड अयुकी येंदा लाई हराउबा अके अमोम हाइना राउंड अहुम खाइदोक्तुना अथोय अहेन तानाहनखी Ngaizari next year 2018 Mitai Chanura Henna Fazaba Amadi Henna Mai Pakpo. Dear viewers, that's all we have in this episode of Mami Mapao. Hope you like it. Matangi episode ta tongan ba anawa entertainment gi Mapao single loina na amuk unarasi. But dear fans and followers, do share us your valuable feedback at www.facebook.com/Mami Mapao. Thank you for watching Mami Mapao. Happy New Year and see you in 2018. Goodbye.